B, C, D, E, F kao frog, G kao grape, hat. She's very interested. Baš je zanima. Zainteresan. Đak ti je super, bila... Vlasnik knjige. Imaš da staviš ovdje ime, prezime i u kojoj školi ideš. I koja ti razredna starešina. Hej! Jadno, ali će sve morati što ovog dvojicu nisi tero. Muscular. Mišićev. Motorcycle. Reservoirs, gorivo, fuel tank. To, trak. Nju ti ne uči o kamionima. Motor. Kako se Tire, guma. Znači, moj tati na desna ruka. Ok. Ok. Da vidimo šta još ima, što bi te zanimalo. Što bi te zanimalo?